Kublai pi baro syakatup Khubor juni ke dan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Puk ki ujing pitar hapreng uba Adelbert, Konrad, baba Preston, halor ke MOU. Dan penhe ya ke surak ngelat maureng cawailoy. Daka kasi kan UMLA ke nongpo haying dor partawan. Ban, le bam suit nyau ke sorkar ya ke jing ki riudan sap ke Jylla. Pemantang ini pahaj ki Khubor ki bakhambanyak. Puk ki ujing shid. Bat jing bitar hayung dar bar tauan haka kenta keli jing keli mentakasngi hapreng uba Adelbert MLA North Shillong Menteri Rangba Konrad ke Sangma badu sembut Menteri Rangba Preston Tensong haba uba Adelbert ula kentu ka sorkar Jylla da ka baong ladai ka constitution la aban amend balai imla aban amend ya ka memorandum of understanding MOU hapreng ka sorkar Meghalaya bat Assam Menteri Rangba haka juba pula ong uba Adelbert ban jer kerteng gi khat artli gi jaka kishnong bat ki than badon ka jingya pher jingmut haba uba Adelbert sham la juba puk laki gi jing khlut ka ba kham tam le haba uba Preston Tensong ula penno ya ka sur ka angshla ya uba Adelbert hadu ba usong konor uba met ba lungdo ula pen I la ka bor ban tem bat pen thanda ya ka ne ka jing khlut habdeng kini ki laingut. Why? Big emotional. It's a criminal. Please exit. It's a sin. Please. Please. You don't know anything. Don't try to play and you talk as if you are the only person. Don't try to play political drama. Don't try to act. This is Don't life try and to death. act. This is We are life and Adelbert, death. please. Adelbert, please. We are concerned Land about is this. life. Don't you understand? So Life. therefore, Mr. Land Speaker, is sir, life. I think let him Please. name that 12 Please. areas of difference. Please, Adelbert, please. This is question hour. Yes, I You may understand. please place your question, the supplementary question, and the reply will be, you will be there. Please, you don't show any kind of. Okay, sir. Thank you. An penhe ka surok ong Preston halor ka jingkeli jong Eugene syapang ka surok nadu mau plang sya mau senrang. KBDR kala sedang banle ka survey bat shen en sedang ban khot tender banyo sanction. Habakran halor kani ka juhi ka jingkeli wechem shang pliang ula kerpat ru ka sorkar ban penbaru ka surok na weloy sya mau senrang. Right from the Assam government times. And the road beyond Weloy actually requires the attention of the government for repair or renovation or widening up to Balat, sir. So I request the government to kindly consider this stretch of road also right from Weloy up to Dangar or up to Balat, sir, because this is the lifeline of the people of the border and also of the whole area that goes up to the border, sir. So may I get some kind of hope or an assurance from the Honorable Deputy Chief Minister that this road also will be taken. Menteri Rangba ka Jylla Konrad ke Sangma ula banjur badai ban ailat no ya baro riu phongut ki MLA bakin kran da ka ktin khasi bat garo hayeng dor bar thawan ban pha ya ka Khubor sya ka sorkar pedeng ba ka Jylla ka yang scam bat ka jingdawa ban penrung no ya kini ki ktin haka khrnit ka ba praja ka riti sanchar ka ri India Konrad ula bu ya kini ka jingkerpat ban kran da ka ktin khasi bat garo hakmat usembut lampang ke yeng dorbar Timothy di Shira haba jubab ya ka call attention motion balawan ra ada MLA ke nongpo uba Meryl Bonds im haka ju kapor usembut lampang ula syaru ya MLA ke nongpo ban kren da ka ktien khasi halor ka jingkerpat uba Meryl Bonds im ula penpau ba umdan satya ya ka jing artatien ba ka jingatli jong baro ki riu phongut ki MLA nalor ka ne ka kam kanlong ka jingker khu ya ka Jylla ba ya ki nong song snong Nyotrik November Arhajar Pra Naga Bentaban Telilang Baga Ktin Kasi Baga Ktin Garo Kadi Benio Kajing itu Kernit Kama Pra Ngambar Cin Banong Baga Jing Teli Jong Baro Andri Pongut Ki MLA Kan Long Cisha Kajing Kerku Naga Bentaga Ri Berkejaj Bendri Kajungi Ban Ngamar Cin Banong Daga Jing Alam Kajung Beli Trai Kenrat Ngingit Scam Bagi Kei Baro Kajing Persang Kajungi Bangin lak ban poi show thong jang jing job te lang ba jong phi sembut song kenor badon burom so ban pha ek jing ble ka kerpang bat lang ba jong kene ka mat ka bangio ban ya kren ingi scam begini jing persang gini I bakin urlong ha ka we kasgi. Thank you so much, sir, for allowing me to speak through this call attention. Thank you.
Usamla kitbok thaba ubalong uwe ni kinong yalam juki samla Rio Don Sap ke Jylla Meghalaya. Ubalong ru Presiden jaka All Meghalaya Dancers Association ulapen pau ke jing sngosi ya ke jing bam patiau jaka sorkar ban petlem ya ke jing juki samla Don Sap hapo ke Jylla kamtam haba kilit ban yakun hakinu kinu kirensan shabar jangka Jylla. Haba keren hakilat pathai Khubor ute unong yalam ula ongba kinong yalam kimla ban longsa kinong yalam. Kandon kapor bakin habhiar syuki henrei kalawe jangka Jylla kade hakikti jangki samla. Kumta na kalyang ute unong yalam ukentu ya ka sorkar ban petlem ya ka jing jangki samla Rio Dan Sap na kabenta ka jing mento ya ka Jylla. Laingut ki MLA liang persya ki ba kentup ya ba George Lingdo umroi ba HM Shangpliang mau senram bat ba proses ti saukme maulai kila dawa bat kentu ya ka sorkar Jylla ban wanra daka Tokit Central Bureau of Investigation CBI halor ka jingsha siat yap Hashan ya ba Cherestafil thank you haying sa ajong u hamaulai kenton masar hau nailar hakas nembalala. Haka jingetai haying dorbar tauan haka khat sautre unai lur uba George ula ongba ki palba kila pensawa daka sur ka jam bade ban wanra eka jing bishar ka ba yakitu ki badon kiti haka kam siat yap ye uba Cherestafil thank you. Uba HM Shangpliang ru ula banjur yakani ka jing dawa bala wanra ada uba George haying dorbar haka ni kasni. Uba proses ti sau kumi ula kershan yakani ka jingkren jengkite ki arngut kinong mikman taka ba ong. Baretang daka jing Tokit daka CBI kaban penlong yagi bahaying hasem jeng uba Cherestafil ban pediang yaka kumkarai bishar hok ula penkut. Haka jing kendo lang ki Rio Dan Sap ke Jylla balam khmat daka All Meghalaya Dancers Association AMDA bon ki Rio Dan Sap kila penpau yaka jing sokhia halor ka jing bam suit nyau ka sorkar yaka jing kerpa jengki ban ai jing kershan ban penroy ban kentiu ban penpriang yaki sap ki phong bakidon. Usamla bralen lengkoi na mau kerwat ula banjur baka sorkar ka deban sngap bat kershan lem yaki. Ban pen sngau ya ka jing kerpa kani ka seng haki tendong sko jong menteri rangba uni usamla ula ai ka shithi sha menteri rangba ukan rat ke sangma da ka jing rwai rap. Adon si kentin nani Argentin kumbang keren kalong ka shithi chief minister ng Meghalaya konrak sangma. Kani kadi kasiti chief minister korak sangma jo kasor kar Meghalaya bo unten singau bat singap lem halor kaman jingdawa ka amda kum kiriu dan sak no syak ngruai ka Jylla yeng hangne menta na po syatri jongka amda da kawe kasur menta hangne yeng mandawa ban bu ikejing kerpa durit na kasor kar Meghalaya bahkan itu no yaka amda kum kawe na kiseng tresitom baro sikata laat husne menta na benta kisi pai don sab jong kikun samla kam Meghalaya berkunyo ban mikmat wat hari India kum ta nidon kamya ka financial assistant kum kinong yashim benta kum ki partisipan banlek banyak aireng akmat ki national level kun baduk baru spa badan kasap compare jingker patrit ni bu nek sokar MDA bat pensingau bat pensingap lem ha bayat dei bat kanni halor kamat jingdawa juga amda katkum kajuk kapor bang im mentang kikun samla kam Meghalaya Uba de sparring rani unong wat jingtip ba shampang lengba ka hok wat jingtip ki palba na ki bor sorkar right to information lani RTI ulapen hab de ubom RTI mentagas ni ka khat sautre unai lor na Shillong Press Club ya ki jingtip ki bathikna ba ulai yo ki jubab na ka office jong principal information commissioner halor ki jingkeli RTI ki bayadei bat ka jingtai office jong ka seng National People's Party NPP Harut Viva Road Katkum ka jinget ho jong ba ada sparring rani hakinong thok Khubor ula ong ba ka office jong deputy commissioner kala ai ban pendon kam shipor ya ka jaka ka ba he shipau hajar phut saudong shaka NPP na ka banta live house nem hakador ka ba shis pa khatsan tengka shisnem kaseng NPP kam shamla yo jingbet ban pom ye kiding ban shna yeng dobilat bon mala kumba ka pau menta kinong yalam ka seng NPP kila thom na ka bor ka ikhtiar syuki da ka pisa bai seng bajili upla bada ka jingshim kabu baki bat ha ka bor senchar Jadi bagi riu snil dagi jingkeli ya kini gibriu jong sorka kile be an jumne upai ba am le amno tang upai ba so thu ya kata le amno ya kini gibriu bale ba an da kim le ba an bale kim submit ya kini ka annexure aku paying dokumen saka muda aswa banyo permission namar bangapan ya permission copy of xerox permission hangne ka RTI ka bangapan ka bangayo ka artway tarik Julai araja kuar hangne ngapan
zero copy of permission hangne claim ai yang ang zero copy kita kata ka body language jog ni ka RTI ka pa ba ke NOPP office ang tai hadu menta kam pa permission RTI ban ya thu yo DC ba hangne QI yang ba issue of permission kadai aku bi somba araja arpau ngan keli UDC hato nakaleng jung pila ILM ganosi nam taban sina building kata mukong PI nosi ban kot igidi kata namar bat kumta tete la sha ngan somit biang sakwe kata ar ban clear sendon ya ka jinga arda tien jo pa ba ya ka tai ka office Daga thong ban kentiu ka jinga le kai snooker haka Jylla khamtam e han nongba Shillong ka NPYF Shillong City daga ba trelang bat ka Meghalaya Billiards and Snooker Association hini ka si kala play perdaya ka lempung le kai jong ka All Shillong Open Snooker Tournament haladam khra rengkat ka jinga don lang kinong alam jong ka association bat ka NPYF ya ka te ka lempung le kai lawan ban play pat ba ru MDC ka mau senram uba Alden Saukumi Harian kane uteu MDC badairu u Vice Chairman ka KHADC ula Shimbantaru Shipor hakate ka jingale kai kum kadak ka jing pli ka nakalyang kinong kit kam ka association hapo ka jingalam jong u General Secretary kila pentep baya ka ka jingale kai laban ele kai nadu ki khna ki badang red karta bar hadu kirta ki ba palat ya ka shispasnem NPYF thank you very much for inviting me be the chief guest for this opening ceremony, and in fact I too have a lot of passion and interest for this game, but it's just that this game requires a lot of skills, but so far my skills is just at an amateur level, and probably if you give me a chance after this game I too would like to participate in one or two snooker shots. Sure. So, thank you once again for inviting me, and I wish all the participants the very best for this snooker tournament. Kahito kalalap sa lai tali ki trokit do yong bean ha petrol pump kabadon ha pedeng mukla bar kli terci West Janta Hills. Kaseng hito jawai rengkat bar kathat lasken unit haka jingalam u in charge thatlasken area Uma Solomon Rambai but General Secretary Iza Meyu Susngi kila penlong ka surprise inspection balalap lai tali kitrok kit do yong bean ya kita kitrok la ujor FIR but IT no ha umulong police beat house ban le kat kumkaan kaseng kanyai beteng bat khenra haman kijaka bayat kitrok kit do yong kum kadak pan pen I ka jersey bam sab joka sarkar MDA ka sarkar ka penslam khnang ya ka an ban ti ban shalan do yong namarba dakaba khayi bean amdan kam se khajna kaseng ka kenoru baka jingyo pisa ki katu ka ne ki political party bante party office kadai na ka pisa ba entry kita ki high level kaseng ka kentui ki try do yong ba try trok ba kim dei ban yale persha bat kaseng namar ka jingya khun ka hito kadai bat ka sarkar MDA ban pelat ka Jylla ne ki kam bamsa bampong ki bala Jylla bhamanta क्या है भाई अनिल लाइसेंस दिखा सकता है क्या अभी तो मालिक का पास है तो कैसा मालिक के पास है जब पुलिस पकड़ेगा आपको तो लाइसेंस कैसा दिखेगा डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास एपिक वगैरह भी नहीं मनी बैग चोरी हो गया है ना मनी बैग चोरी है आपको कब से होगा ये तो बहुत एक्सक्यूज होता है कहाँ में चोरी होगा ठीक है छोड़ो मतलब ये पूरा ओवरलोड हो गया ना ये पूरा ओवरलोड कितना टन है खाली गाड़ी कितना है 12 टन खाती है ना ये किस तरफ साइड में जाना चाहिए आप लोग बाईपास है ना शिलोंग में बाईपास है तो मतलब उधर में रास्ता में पुलिस वो लोग कुछ वगैरह नहीं है पुलिस में काम है रास्ता में गोत्र में पीछे में तो कोई बात नहीं ठीक है हाई लेवल का कोई बात नहीं है ठीक है कितना एंट्री कर दिया है आप लोग Mentaka singi ka khatsa tore unai lur 8000 RPR kaladon ka jinga kendu habreng ki he jo ka district council bat kinong yalam jo ka sarkar Jylla banyakran halor ka CRPC bat CPC ha conference hall jo ka secretariat habaikran sekilar bathai Khubor hadien kani ka jingalang ukonrat ke sangma ule thoba ka jingpen tray kani ka CRPC bat CPC kanum khta ka district court bat kinyat bed kumbajulong
Habayakran bat UCM ke KHADC uba Titos Khan ula ong ba nakaliang juga KHADC kampat la ban shem ya karai menta lakin priang nekentat ban pentrikam ya ka CRPC bat ka CPC henry kin shimrai lashai kasngi kata ka khatsantrik unailur hakaba kin saya kendu bat baro ki MDC ban shem ya karai. Complete and regularize the process of separation from executive from the judiciary, so that now that ADC judiciary is not there anymore, the district session judge and the court can function and do their jobs as was being done by the ADC judiciary. So that was where confusion was. There were concerns by the district council that the cases between tribals and tribals will now be shifted. We have very clearly said there's no question of that. Under para 4, it has been clearly defined that these kind of cases will be tried by the district council courts. So even if any notification or even if there's any kind of cases that were to go, the district council's courts will prevail and their stand will prevail because it is protected by the constitution. So these clarifications were made, and I'm pretty sure that after number of rounds of discussion, I'm sure that the council also is more or less convinced, and we are moving ahead with this spirit and with this objective, that the district council courts and their powers will not be diluted in any way. And this entire exercise is only to regularize the separation between the Warla usembut menteri uba preston tensong ulakran hakajing kendu berki kenhun kiba persya eka kasino uong ba unum pentri kam eka kasino hakani ka Jylla barula ongru bakin yat bet katkum keserupat ba Henry hakini ki khendiat sngi hayeng dorbar thawan ka Jylla u James sangma ulaya thu ba ladap ai lightly ki temporary license syaki company bansnano eka kasino Nakaliang jong uba lambor malngyang unsa ai da ka memorandum sya menteri rangba la syai kasni ha office jong u hayeng dorbar thawan bar pendu no yakini ki license bar ban weng sendon ya ka gaming act 2008 namar ki babon ki palba ki persya ban wanra ya ka casino ha ka Jylla jongi Henry wila abstain yeladi nakata ka ba banyadan bata hapo jong ka house hapo na yang ka session wila abstain nakatu ka manisyon hapo ka house ka dorbar imino naman ba isuto siya ba kae imi bingong ba wad mong padiyang ya kae ka ba wanra pa adulbad ya kren nakti kasi banong ba ya siglang banyarakti banong ngi object ikate ngi so conscience kam siya ngi today naman kata ni sa shumi no na po ka house magim siya laro siya sa house kasi pagidon remote kaya mali di ba mga ba hamle doling dalang da ba Jason sa kami da ba Kevin ba Pius ba Eugene te imshim la ya participate na for baki seek the leave from house te nga sungo ba kini padlag ba kipeni gato kamot ngis kay mamakiro idan ng kaju lore Pada kitu ki Khubor ngila poy syaka bakut tar hadu bangin dia syambiang kublai shibun